tu je opedi e pa na che se wadwene ye adwuma Obofour wadwene nye adwuma satam no satam na ye video ya me be tu satam no ena no de enkura be gu TV so bo mo bayie e kasa bayi achi wo mo no afrefra nkura no because of say nipa ho chiri wo mu ntino na maame no na ne ba kwahye won say shedaka so ye bayifo na odi meto anajo na owi obema musika owi na opan 100 series ahye obi ansam won dwena kura ne da achi hu wonu de wo dwena kwewe fa so a ne ba yuosi obo ne bui obenya koyan kwakọ yini akotwa ne ti hu ayi sa zigzag head no kwakọ pine boy na ne ba yuso abontie ye oda wodum ye asa de ye twa no sun ya kuro benyina be ya bontia what telephone to say ya kura no nti ade Obofour ti social media o ti Ghana ha wo ye na ye enso panyini bia hu kan chen say Obofour ade wo ya wo ye ni China moa wo panyini bia hu kan kire no edi nkofo betu social media anopawiane anato emu nkura nketoa ebuo mu bayie wo su Nyankopon mie wani dase hu bayfo What you are solid them when you ma we emu asa kese asem belebe awon wo besa na asebie wo wiase bia na ye ka asem ye wo ba jo so we innocent akoko kontwa wo to ye innocent akoko ebola so pete Omanya de hye mama kwaba ediba attention TV so eye moamu PSA TV and radio presenter ebaba na maji mekunya kase ne wo attention TV so munim seye moamu baby mushirat me baji mekunya ne sade anye se me de ndan e wo attention TV so na me be bro ensem no edi egu ho ene ensem be na me de eba besum eye me my Ghana ene de ensem am besum o my Ghana de anye na IGP tampare ene eye Rev Obofour ensem ne ye kosri say ye see alleged say Rev Obofour ye hu bodies bi e wo ye na sorry dem nje say ye audio wa say ye twagu sa nti mumienko na mumienko tie alleged story ide ye twagu sa no o social media de fa ye Rev Obofour embra mentina o ma nko chocho wo ma kase ngu page nwie I am a friend to kwa I just say the agorato ya de ntokwa to yi de ope no akwa yi ntokwa na se ntokwa na eba no akwa mo anwa she be say the we innocent. You are not innocent. I would come here and tell you say the we ye na de ntokwa beba you say like open ntokwa and you can say ye de ntokwa to na say the agro to na ko pre ntokwa me ye wadwen say wo pre agro na ye de ntokwa na ema wo meme yes ade no hwe de Obofour ye hwe ade Obofour ye kaso ase piao kaso amekasa na ote ase mam se de na eno ano no pass kaso eno ana meka no so ate ase hwe ade Obofour ye no baba gina honom na o pray innocent say we ye innocent o na obi na person wo de hwe ade wo de ahwe ase gengen bi o baba se wo asori dem o ka asori dem o de he ka asori dem asori dem o ohun ade a wo ye no asori dem hwe enuoma wo ye no aso. Thank you very much my dear Georgina papa mama Georgina but no pe ho te say nim se nyame adom ho ye hwe enuoma hwe Obofour gina na asori dem a wo ye wo bia wo so wo ye sofu wo kwa asori dem wo no na wo be kokka nyame asema kire nyame mamu manyi wo gie no hwe ade a wo ye no asori dem na wo wie no obegina social media ebe pre victim said de wonye hwe wonye siu he adofo no de hwe hwa sagije bi obesa no
wa show wo wi oba be gina wonum se de wonya hwe no wo de hwe hwe nneoma boy we betimi aye wo de hwe wo de hwe nse mo baba keka no no wo de ti asori de mu ensem fu what do ma me tunu no ah Dampacha. what do ma me ama ne tunu mo nyina na japade aye kuro no Pacha. bra asia edi de tunu mu jina unu odi wono ah Ipasa. go kawo ma me to ho di ne tunu ma mo so he no he na aye kuro Pacha ma sinemeto. na wasene ya wa na oto no wo alafono mo de montie biemu montie what do ma me tunu mo no wo de tie ah Dampacha. what do ma me ama ne tunu mo nyina na japade aye kuro no Pacha. bra asia edi de tunu mu jina unu odi wono ah Ipasa. go kawo ma me to ho di ne tunu ma mo so he no he na aye kuro Pacha ma sinemeto. na wasene ya wa na oto no wo he anapeon boy me se obi aba platform so betro obi sa boy we so bokọ de Obofour bokọ de wo yesa nneoma we nyina wi na wo ba betena se din se de we innocent but you and I know say wonya innocent ba kokola wa wo de hwe obi you call yourself nyame fie what do ma me tunu mo no wo boa o ah Dampacha. what do ma me ama ne tunu mo nyina na japade aye kuro no Pacha. bra asia edi de tunu mu jina unu odi wono ah Ipasa. go kawo ma me to ho di ne tunu ma mo so he no he na aye kuro Pacha ma sinemeto. na wasene ya wa na oto no wo so what share adofono anya sidio it's not anya funny anymore anya funny you what we are doing is not funny anymore so eni pepe say ekogire nyankopon fie nyame fie o ka so de wo sere mani anapa mani abriu na obi adwale afiri ne fie so oba betena nyame fie be nyame asem atia abegina wono bebuboki abakeka nkwasasem say turumu ne nye ho no wo se turumu ebo eche ho Obofour wodi turumu ama se de bia yikan ya kan se hu ahin kesi obedi ne turumu ya woto no mo se turumu ebotwa ho turumu ani twe ne bo ho wase turumu nya no ani twe no wala hwe emumpa de yeka kesa beje hu tese mobo owie no bejo no be so ye innocent Obofour enu hu ahin mo hu ye mesere twe eti na wo begire ho ya grada se Obofour menko o Obofour wuti menko wo se chenchina abeko because so when that so say record bi wo honum ye per record eti sa recording na monam na mbobo ne de enya recording no rade nyankopon ye ka recording we ye recording enti Obofour we na wo de ho atwere so a wonim say wo recording na na edie pa ye toof boy ufo no wo pose ne baby wase prince play it again ye mama ya asemo mate mama sa mo biemi emu de na me mo biemi ona do ma me tunu mo no ah Dampacha. what do ma me ama ne tunu mo nyina na japade aye kuro no Pacha. bra asia edi de tunu mu jina unu odi wono ah Ipasa. go kawo ma me to ho di ne tunu ma mo so he no he na aye kuro Pacha ma sinemeto. na wasene ya wa na oto no wo asemo adofono asemo na abeka wase tese me dream boy we hu a maintenance o me dream hu a maintenance ona do ma me tunu mo no ah Dampacha. what do ma me ama ne tunu mo nyina na japade aye kuro no Pacha. bra asia edi de tunu mu jina unu odi wono ah Ipasa. go kawo ma me to ho di ne tunu ma mo so he no he na aye kuro Pacha ma sinemeto. na wasene ya wa na oto no wo
hwe adofonom wo de wanka satena sepa na dwene ho ne hwade boewe into ye normal etu pa che se da moment na boewe wa sorry dem no mo na sa Obofour akokoko ntwan ya ne konse akoko ayi akoko ayi takre ya yetutui ogina we satamu ye sho se na ye bokode kasoa ntu ye sho se boewe satamu o ya so na ye bokode na wonum krofo ye yibia na no wontwetwe nkrofo ko ke ni nkrofo numa bi di adiana because mentias you enko nka say to no nya no ana yi ni ebo no boy we ntia ye bokode wo wie no ba begiro play innocent say dia wonya she no boy wonya innocent what I say you are not innocent. Leave papa who swim alone. You can't do anything. Papa ya recording and baby. Papa ya jina na sorry the mark I can't the chance ha. Hey, na mo pe recording about obi ono we ye play me opo be recording na so be record me na me record me asem mba betena no me ka no me nsuro rade yankopon me wana me ewiaso nipa me so ne pe yankopon mu ena be obi me bu obi afare obi respect obi that doesn't mean say no kweda wona me ka e dey ntina me suro wo baba record me make sure say me ko ka say me kum obi asem dia fine but ade na be record me better life for me can more than that papa wo so me record ya mu boy a ayi wo hu ohia nanim say kan hwe wo hu ohia nanim asa ya ayi e kan say yale wo hwe hu ohia nanim a asa ayi e kan say ebu asai asa na mu anyinya asa ayi adebone yembodi hwe boy nanim asa yusu asai no wo gina social media no wo kem no wo jimi because so woni maame ni papa bia obeka nyansasam a kire boewe ena wo jimi no ho anopawiane anajo wo hi enti recording we ya obebo ya wo se amanto nyum flowi recording fa so be na wo so ho hi recording ya obebo ye nim se me bebo recording me nim se ho hi bebo recording bi wo ho no ma papa wo su be mpakro nam kru be to babon enti recording we ade papa na baba jana ni platform so aka na sorry dem aso mic maka na papa no osura ade ana na ade ko osura nka ba wo mia ba no wono mo na so nko ka chense mo mfa yesa na mo ye serious de mo da mo dwene de Obofour he no wanje wani su sa social media we so otoro agrada betufu so obi ba no do akọ aye ka ne se wo hu owo dan wo ka owo mu asema che wa jimudi ensemudi de wo hu asama akọ asama do apie dan wo ka asama do mu asema che wa jinidi agrada akọ dem choko amane wo hu ye eni atete wo hu ye wo be obeka mu asema che se ni nua be ma no wo mpese obakọ fasi sa amane ni biem eso still akoko ntwen se won te no ho ase o won te no ho ase because I say wo nua bi tene ti say wo recording bay na wo recording bay ye ka recording nti ade we hu ahi bebo ye recording na adofonom mo ba che mo kan kire me ye recording hu ankasa se to sense bibie ntimi si papa wusu be mpa kwampo se obepia abonte kura ko ye na asori biemu ana ye recording na papa wo asem bi kan dwene ho ate na wo problem Obofour wo problem ye kan se wiase obi wo problem pa na wo Obofour hwe video de set wo de sheda mo adwene mbla video we su bie mo mesrew mo adwene nko video we su eje pa na hwade mo adwene enko video we su bie mpa adofonom na hwade ne hu se boy into ye normal wo de dwene bibi wo ho wo de sheda dwene bibi wo ho ona yu ma mesrew mo no Tampacha. Don't you mammy am on the room and the jump ali aye kurono. Pacha. Ya. Eri di tinu. Uno di uno. Pacha. Kaw ma me to ho di ni tinu. Ba mo so he no aye kurono. Pacha ma sinemeto. Na wasenya wa na to no. Adofonom hu etimi ni papa gina opatim hu se eni paasle no ana ne to no won eye normal enti uje opade pa ne chese wadwene ye adwuma Obofour wadwene nye adwuma satam no satam na ayi video ya me de tu satam no ena no de enkura be gu TV so bo mo bayie
e kasa ba ya chi wo mu no afrefra nkura no because of say nipa ho chiri wo mu ntino na maame no na ne ba kwahye wo say shedaka so ye baifo na odi meto anajo na owi obema musika owi no apa 100 series ahye obi ansam won dwena kura ne da chi hu wo no de wo dwena kwefa so a ne ba yuosi obo ne bui obenya koya kwakoyi ni akotwa ne ti hu ayi sa zigzag head no akwa pine boy na ne ba so abontie ye oda wodum ye asede ye twa no sun ya kuro benyina be ya bontia otale fam te se ye kura no no nya kwan dia toto nwema kase atoto ya kase ama omo ho ababa omo wondwin obi da ache ho se akura we kura da ache obi na odnam obi kura beka so ye baifo eni pepu okura won ben wumpo biem ondwin wo mu hu but in 100 cities bi no de mani pana obatan bone no wono so ndwin ahwemfa ho se e bi ade we ya wo dwin no ade we ya papa we ba beye me beye enti da ache me 100 cities no na me di na sesa ade na papa we betimi ya afa ho amame adrofonom ni wo ba begina ho no mu na ya ba beyi ni dia ba betina TV so ni ye boni peyi sa de we da social media na da wanya no beda ho no makopim se Yesu beba na wa akura ketekete no wonnam sa time so make say 100 cities no de ma that time 50 cities no wo die wie da etia na medwin kofo bi wo no ma o mo ton o mo no kure e de agisika no mo ye me mobo sika no ni wi ana sika no wonni wi ana eya menti nipa bi ase o ade nipa ne ka cho se ko twantro to obi so na me ma 1 billion enti sika no wonni wi ana sika kura wo fa kwamba ne so wonya na dofo no me ka kire sa sika ne ni ayi fapemo says you can need fapem. You can't do anything about it. A quabi of a faso benisika fun bian. One casa wood this can cry won you know. Yeah, what boy life na. You know whom you and yes, I ufitiana we your no biakake. And you ufitiana we your no biakake. And a deal both with social media or take on how way and a year. And so penny be a won can't say, Obofour we are we any dynamo. Penny be a won can't edun kofu betu social media anopawiane anato emun kranke toa ebuo mu baye wosu nyankopon mie wani dase hu baifo wogina solid dem ahwenu ma woye emu asa kase asem belebe ewon wo besa na asebie wo wiase bia ei na ye ka asem ye wo ba bejo so wo ye innocent akoko kontwa wo to ye innocent akoko ebola so pete uto ye innocent hwe na bodwe ase yetena so jab na bodwe ten na no ebuogum say obi no ba beti no be pre victim said the one year hwe no hwe numa wo gina wa sore dem a wo ye hwe numa akase wo buto ebu atopa hwe nkofo ma o ma ba sore dem no ma o mso mbeti nyame asem akọ o mbepie na nkwase asem sa no mu de pia bontene wo dwu hu 31st year bebe Obofour se emfa wiase ni panyina ma no yemfa wiase mu ni panyina ma no no kwa no montena because of say onu kwa na lead in the system no Oma de share me sama makwaba ediba Attention TV so yesi de bia munya embre na mujuju mo ho na mo hwe me Attention TV so me pa mo cho mo subscribe channel ne mai na mo share videos ne emai na mo like page ne so emai na mo fa mo comment no embra de bia me ka se adwuma no me nem na eye se mu ni ho a me na natile me ni ho me ba be nsem no ho na betie na me so me ni ho a mo nso mu ni wonti mo me nka yentuma embom na yenye adwuma no na enko nenim fefe fenti mo comment no mo fa memory de amamo sai ne etwegu ye na ene ye se na ye Rev Obofour aye amaye dampare awone no nche se ne emu oden pa enti me da mase ese mo jembre na mutie mi na mo hwe mi Attention TV so makra mo da se ne ye san ebe share